Primi Duha Svetog da još više ljubiš. Da još više ljubiš Kristovom ljubavi. I hvala ti, Isuse. Evo, Oče, hvala ti, Isuse, evo na ovim zvonima, sad će svako ovo zvono još pojačati pomazanje. Sad će pojačati pomazanje. Točno će tako biti, nikako drugačije. To je zato što dijete Boga živoga to govori u ime Isusovo. Time je ljubav najdragocjenija kvaliteta, jer ona čini sve stvari mogućima. Ali vi ljudi ne cijenite silu ljubavi. Vi bi mogli izvoditi čudesa. Nakon svakog ovakvog upliva duha kojeg spustiš ti ili apostol, to je zaista, moje srce sigurno za broj veće. Vi bi mogli iscijeljivati bolesne. I više nikad, nije gurala guralicu. Kraljevci su se iscijelili trenutno, koljena isto. I od onda, je s nama i prije nedavno ušla u zajednicu. Uistinu, ništa vam ne bi bilo nemoguće ako bi unutar vas razvili ljubav do krajnjeg savršenstva i vjerovali u njezinu snagu. Onaj koji ima pomazanje zapravo ima ljubav prema ljudima. I to nije bilo kakva ljubav. To je ona ljubav koja je dala život u Kristu Isusu za nas. Dala je život za nas. Ljubav nas je spasila. Jedino u tom slučaju možeš nekome u tolikoj ljubavi reći da je u krivu i da će propasti, da je užasan i da se treba pokajati sve one ružne stvari koje ti svi drugi skrivaju jer žele da živiš u laži jer je njima super u laži. I mi smo dužni tu ljubav dati jedni drugima. Mi smo dužni tu ljubav dati njima koji pate. I Krist je taj koji nam može i jedino dati ljubav. Točno sam danas dobila odgovor. Nije dar kojeg vam ja darujem, nego je to rezultat vaše snage ljubavi. Ja sam Oca zbog ljubavi prema vama, prema njima prisilila da mi da neki dar. Primite snagu ljubavi. Primite sad snagu ljubavi. Sad primite snagu ljubavi u ime Isusovo. Primite snagu ljubavi sad u ime Isusovo. Ovo je nešto posebno, predivno. Moje je srce sretno i radosno. Hvala, dragom Isusu. Sad u ime Isusovo. Sve nečisto neka očisti sad u ime Isusovo. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to mock the stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bravo.